Welcome back to Tsonga Rap Talk Show, guys. And we need video yin'wani, make sure ku subscribe kwalana u tlhela u like video leyi loko ku ri ku wa yi rhandza loko ku ri ku a wu yi rhandzi u nga rivali ku unlike ku na option yo unlike kwalana yi kona. So guys, Simefree u resignile ka Bali Music leri ngo sweswiwani Simefree a nga ha ri na manager. And kahle kahle anti kumbe mina ni ri nexe kumbe na van'wina van'wani mina swi ntumbelerile leswaku Bali Music mina ndzi byela ku ri Bali Music I ya Simefree a ni nga swi tivi ku lahaya ku na manager xikarhi na yini a ndzi byela nga ri Bali Music yi oniwa hi Simefree mara loko se ni twa mahungu lamawani a ma postiwile hi Simefree a ku yena wa resigna eka Bali Music leri ngo D Michaels u selele ka Bali Music. Guys, I need to plan a Simefree yini. I need judge. I need to why I take decision ya so Simefree angalo resign kuva artist. Simefree guys what I am mahlweni a hi nyika music ku vula ka yena hikuva na sweswi u kona ka ngoma yin'wani la ya album leyi ya ku humesiwa ku Mthimbani mi nga rivali guys ku Mthimbani wa ku humesa album yi twala kahle swinene album leyi yi humesiwe Mthimbani. So hi ku ya hi mina ne Simefree ka ngoma liya u twali kahle swinene a ni voni ku cinca Simefree ya luwa wa hina ta tlanganya na maybe party yitsongo lawani maybe ya 10 seconds mi twa leswaku Simefree a hi khomeli yini leri ngo Simefree wa ta ya mahlweni a hina Cause today I wanna tell you something. Tsonga rap is the reason why today I'm signed. Banza many la botala kuyiwisa. We defeat but today they were dizzy pie. Mile queen, wame go Tsonga rap say free. When me balegi, me tubile queen, me tubile yi, me chava minzino na. La botala banga temi go Tsonga rap ita cool. Se ba bona lega mabona cool and banga temi ita cool. Tsonga rap, I'm a train, and I'm jiggy, man, and telly. And me boss, I'm a go for the gate, man, and jiggy, and I'm train. Money Johnny, make it jiggy, nigga, telling me not saying it's I need. Guys, anola kusanza or kusanza to manager, guys. Ufane umeka sure ku ri music wa wena wa manager wexe leri ngo yini. Ufane umeka sure ku loko u ri na manager. Manager ya vutisiwa guys ku manager hi ku cinca loko yi ku tisaka. Sometimes manager ya fika laha yi fika ku banyana ku payisanya ku handa ka 3000 hi n'hweti ivi wena u pfumela ku hayi 3000 hi mali ya kahle mhaka yi ta yo tshama u rivala ku ri mi sayina contract u kuma ku music wa wena u oniwa hi manager ya wena loko u uploada music u kuma ku swiwela ka maybe ka YouTube channel ya manager wa wena leri ngo loko ku ri ku YouTube channel ya ko ile hehla or u bihiti ivi trenda phela loko u ba hiti trenda ku va na more views wena swikomba leswaku u promote brand ya manager u promote brand ya wena swi lava na vutlhari guys loko manager yi ta ka wena or loko munhu a ku u lava ku manager u fanele u n'wi vutisa ku u lava ku ni manager hi ndlela yihi guys mina for mina ni a ni swi tivi ku mi ta yi teka njhani mara mina ni twe nga ri manager hi bohi u nga ti manager wena hi wexe u ti maketa u register ka vo Simfree leniya u ti pfulela channel ya wena music wa wena u uploada laha ka channel u ti zamela ku loko humesa EP u meka sure ku wa yi faka ka iTunes wa yi faka ka Spotify hinkwako ka Deezer hinkwako lomu ya ti-platform leti manager a yi vi kona for ku yisa matikweni loko ku ri na manager guys loko manager yi fanele yi ta ka wena a yi ku byeli ku ni ta ku yisa America munhu a nga ta ku sukusa ka malamulelo ku yisa Giyana ni ti byeli ku ni manager a hi manager sweswo ku va ku vanhu vo tala va swi twisisa va tsakisiwa hi ku va va holeriwa ku ri ku vona loko va endla music va endla mali liya than leyi va holeriwaka yona so as boy guys ku va na manager phusa music wa wena u ya mahlweni promote music wa wena hi tindlela hinkwato va ti promote hi wexe phela ti-manager ta sweswi to tiva nchumu hi music kumbe ku mi lavela tigig vanhu vo tala va na ti-manager mara loko ku fika nkarhi wa ti-festival a wu nge va voni le tigigini so ntirho wa vona i yini ti-manager teto vanhu va na ti-manager mara a nga perform munhu u na manager mara a nga a performanyana jozi tindhawini tin'wana a representa Machangana hi xichangana xa yena so u va na manager njhani na performa laha ka malamulelo so ni tsema kwala ni nga yi mahlweni a ni nga lavi ku video leyi leha ngopfu guys loko no lava ku vulavula hi swa ti-manager ni nga vulavula video za yi leha ngopfu a ni nga tela ngopfu sweswo xitiviso xa mina a ku ri ku Simefree i mhaka ya kahle leyi a nga yi endla or kanjhani a hi nge n'wi judge u lava ku ti sungulela swilo swa yena hi ku ya hi mavonelo ma mina ni twa nga ri Simefree u lava ku ti sungulela swa yena kahle a ti manager hi yexe
ownership a teka 100% ownership ya music bya yena because leswi swa hlupha guys u kuma ku after malembe risimu ra wena ri cheluku maybe ka iTunes or ka yini u kuma ku ri cheriwe account ya manager loko se wena na manager se mi hambaneni u kuma ku mali ya wena leyi a yi fanele yi kumiwa hi wena a ya ngheni ka wena because guys mi nga rivali ku music u yingisela hi za hi yafa music lero ngo music loza u chela ka iTunes loko u faki for lifetime u hakeleri for lifetime leri ngo u ta ku endlela mali for lifetime kahle platform leya simple guys munhu anga chela ku music ka yona YouTube munhu a ti create YouTube channel ya yena xa music wa yena ka YouTube maybe karun'wa posta ti video ta open mic atisesa swo fana YouTube fane u ona hi wexe u nga pfumeli ku loko u ya ka manager va ku byela ku music wa wena hi ta u chela ka YouTube ya hina hi mhaka ku music wa wena u ta endla mali until u fa loko mi ya hambana na manager music wa wena a wu fambi na wona phela u to famba na wona hi USB mara le ka YouTube or ka iTunes u ta sala kona leri ngo loko vanhu nga ya mahlweni va view mali ya ka manager ni tsema kwala guys video yi ta helela kwala.